ya KIRUNG'A Living Waters wa Meru Town na ngucokeria mwathani nkatho nontu bwa gutwantu kwije kenda tumba kuigura tutoro mwathani turi amwe twinthe mbere mpambire tukaromba kenda tumba kutharimwa aturombe. Baba gwotura Kenya na Kenya ngucokeria nkatho kuri bwega nontu bwa rukiriru rwega rurotwete na ntuku ingi njeru ya kitharimo irotunenkerete mwathani kenda tumba kuigura tutoro waku rumba kutwikira inya rumba gutworia rumba gututhithira mantu Jamega. Baba twiromba niromba kirundu ku mutheru atutongerie akaturitane akinya tuondokere reka wega bwaku mwathani no tugi bwaku bukethiriki mtu wonde urothikirite no rotegerete nandi na twakinya musha mwathani twacokeria nkatho na kwenwagirite ito Kristo twaromba kinya witikia. Amen. Mutegeri wa Weru TV ninkwenda kureta rutoro mwathani rukirwa na aru na njire nkwi na ingwitikia twatharimwa rukirwa na urandira kwaria mantu yegie Kuthithia mantu Jamega turitura thiguru iri antu bati kwenda kuthiria mantu Jamega na ndira ndaromba mwathani nkimuragia ni atia nkauga ntu kwena arua na arekire uteto runde ni nkoro ekwa ati baita zia Kuthithia mantu Jamega twitura nthiri antu bakuri yothuku no thuku twitura nthiri antu bati kwenda kuthithia mantu Jamega boy bakwenda kuthiro mantu Jamega lakini bo bati kwenda kuthira mantu Jamega mtu ura Murungu ura ombite mtu kenda omba kuthithiria mwenzake mantu Jamega na naru ankaria baita inkai ira ikarikaga rira mtu omba kuthithia mantu Jamega kinya tukiyothoma Biblia kiri yukuri Agalatia 5 mustari wa 22 itunda rimwe ria kirundu mutheru ni kuthithia mantu Jamega so kenda kumenya kethira mtu no yuri kirundu kia mwathani no mwanka ethire ojuri ni wega ukuji botigani botwira no juri angano kari kano kari kiria kionekithia mtu no yuri kirundu mwathani no mwanka ethire akithithagia mantu Jamega no nturia mtu athithia mantu Jamega nonekanagia ati nonoki nonekithanagia ati netite kuraja nonekithanagia ati kwi Murungu indenewe na Murungu ake uomba gutethia mtu akathithia mantu Jamega na kirundu mwathani na ya kuthoma kinya Biblia kiri Agalatia 6 mustari jwa kuma mustari jwa kenda Biblia eri jwa mugwanja Biblia eriuga bukawe ni Murungu te murongo ni kwithira okira mtu andaga no kyo akethaga so ontubura bunde mtu athithagia ndene rungu rwa riua ni mbeu ethaira akeandaga na Biblia eriuga bwarega kugirika bwaketha so mbeyete kuwa rukirwa na rwatiri ukagirika kuthithia mantu Jamega nuntu kagitaga kinya ugaketha kuri antu othithirie mantu Jamega na barakuria na mantu Jamathuku na ribejete kuga atiri urega kugirika kuthithia mantu Jamega mwathani agakuria na uria Murungu aria mtu ndi guti mtu ngomba kumuria Murungu wake niwe wize kuria mtu Murungu wake niwe wize uri withera ina into bibiega bia kuria mtu ndiguru so nkwenda tutegera mtu mo Bibiliene agitire mantu Jamega na mwathani aramuria na njire kurigarania muno so kinyawa mwaka jwa 2024 inkuromba ritone ya Jesu mwathani arokwa inya mwathani arokwa utugi bwa kuthithia mantu Jamega kenda gintu kiu kwenda kiumbo karika ni wega kipo ni wega gukurukira kuthithia wega ki bombo kinya revone wengi ukwenda so konkwenda tuthoma kiri anene ya ijiri nani na Ijiri chapter 4 verse 8 kwinama 2 Kings chapter 4 verse 8 na Biblia riuga atiri ni ukurakara atiri muthenya jumwe Elisha arakurukira Sunemi antu ari na mwekuru uri na igweta mwekuru nawe aramukinyeria akarebia kuria kwawe na kurakara watiri magita jonde riria akurukirite agakurukira ku kuria irio mwekuru nawe
arera mukuru wawe atiri nimbonete ati muntu ucio ukurukagira aja wetu musie ita rionthe ni muntu mutheru wa Murungu. Ndakwerensa ureke tumuthithirie kanyomba kanini aja ruthingone iguru, tucoke tumwikire ururi o na metha na giti ona munjiro jwa gucuria tawa gukare atiri o riria eja guku gwetu agakuruka ku kurakara atiri muthenya jumwe arakinya ku arakurukira arakuruka kanyomba kau aramama ku arera ngerasi ndumba ya watiri ombetera mwekuru musunemi na wathiria kumwita ararungama mbere yawe. Elisha nawe arera Geasi atiri umwire ucio atiri tontuna tugite agatuthithiria mantu ja jonderi we nawe urenda uthithirwe atia na nukwenda warirwa kiri munene kana kiri mutongeria wa njuri cia ndwa. Nawe aracokia atiri ni nturaga gatigati ka antu betu. Elisha aroria Geasi atiri ni hatia akuthithwa. Nawe aracokia atiri ni ma gutika izi ari nako na murume we ni umukuru. Elisha arauga atiri Elisha nawe arauga atiri mwite na athiria kumwita ararungama mwarine. Elisha nawe arauga atiri igite no taringi kiingo kiu kingiri ukethirwa ugwete kana gaku kaije kibarene gyaku. Nawe arauga atiri ari mwathi wakwa iwe muntu wa Murungu tiga kumpairia ni ndomba ya muka kurakara atiri muntu muka o aragia iu arasiara kaije egitene o riu eritwe kingi kinya o tauria Elisha amwirite. Bwana Yesu asifiwe. Tukuthoma rugono rwa mwekuru mwe wari wa ntura etagwa Sunemi. Biblia iti utuira mwekuru etagwa atia, lakini ni kutua character kana mikaririe ya mwekuru ucio kira dene nture Sunemi ni kwari na ekuru baba ingi mono, lakini Biblia ni kupointi mwekuru mwende dene nture eu. Na Biblia kauga Elisha na kurukaira akwina kwa mwekuru uu ontuku bena Geasi betite kirimene kenda beta kuromba. Na mwekuru ujo ntiko menya ithe igana abategaga kabona, lakini ya convinced ndene nkoro ewe mandiko ya kauga arabeta na arabera arabagwa togeni dene yanja yawe na atiko bagwa togeni yake bere abagwa togeni areta hararia na mukuru we aramwira antu baba bakuruka iraja ntuko cionthe baukarao antu ba Murungu ntiko menya riria antu bakuona gukurukite na njira bajujura iria atia ntiko menya tabia ku iraga antu ugorio. Lakini Biblia eriuga riria Elisha akuruka irao mwekuru na tabia athomere kiri antu baba arona mtuju ni kiroria kia Murungu na kumekiro kia Murungu arajukia hatua ya mbere areta kiri mukuru we aramwira ninkwenda ngukuromba mukuru wakwa twakire antu baba nyomba gwakwa kanyomba kangoroba tubekire metha tubekire gastu na tubekire ta rira bakaba umite kuromba bakeyera gwetu bakaria na bakanywa na bakararau gutina anja batwa gwita guntu ukuraja. Mwekuru ucu arabanga kuthithia ithithia rirega atamenyaga ithithia rira kuthithia ni wo kuthithiria ndenda kugarukirirwa narwa ithithia rionthe riri uthithairia uthitharia mtu rigucokaira rikareta matunda ya mega. Na mwekuru ucu inkukatha mwathani nuntu atikarie ekuru bamwe mbere aka kanyomba netire mwekuru we bararaniria
arana kuona na tite mukuru wawe aramwira twakire antu baba kanyomba beje bararageu kuri ankuru na bantu kusiana ndi kinya bena intobiao bate uraya ekuru bao kirira lakini bibiri wa mwekuru na ari mwekuru wari negweta na ari mwekuru wari na intobiawe na ari mwekuru otekete ndene sunemi na nkuru ki na tete mukuru wawe so kintu kiambere kenda murango jwa kidharimo kuyuruguka 2024 zitane gutia kinya patina waku kenda kinya mwathani ona njira ekukuthithiria mtubu bwega na bibilia kauga atiri bakwaraniria baratonya ngarama inene muno batakire nyomba ya nthiguru biriwa baraka nyomba ya ngoroba kanyomba iguru kenda ndumbe mwathani ikaragao na riria Elisha aumagaraga na asoka nejaga na akaria na akanywa akarau kwa mwekuru na bibilia kawa ntuku imwera hakinya Elisha kuma kirimene kuromba bena ndumba yawe Geasi aramama ako mama era Geasi ita ombetire mwekuru uju ni kwenda kwaria nawe no muurie ni atia akwenda tumuthithiria Bwana Yesu asifiwe mwekuru uju ria mantu jaja ataizi kuru mantu ya karika ni ka athitha ya mantu ya mega na bibilia kauga mwekuru uju arera Geasi arera Elisha utiwa kwenda thithiria Elisha aramuria no kwenda nkwariria kimunene kana no kwenda ngutetera kimunene wa njuri na mwekuru uju aramwera uni ntena thina no iko nkaraga gatigati gantu betu so mwekuru nari na access eukinyira nene ari na uwezo bo kinyira kinya mtu wonde so atari na thina na o aramwera utio uni kwenda thiria inkarabwega lakini ngucokeria Murungu nkatho nuntu bwa mtu weta wa Geasi arera Elisha atiri mwekuru uju kuona aja atina muhano kaizi Bwana Yesu asifiwe ntiko miani hata Geasi amenyete mwekuru uju atina kana kaizi na Elisha aramwira era mwekuru atiri kagita kange na kana harua kamwaka junge kagita karta kana harua ugwe mwekuru ukagia kana gakaizi untubunge bwa kurigarania Geasi arira Elisha atiri atina kana gakaizi na mukuru owe na kuri mono inkuthugania ugwe mtu munene ukuthugania ni ati Geasi akwenda kwira Elisha na kwenda mwira mukuru uju kinyapa kagita atia bati umboge akana kaizi nuntu emwira mukuru uju na kuri mono na batina kana gakaizi lakini bibitagiriria kiama kirigika weka pure mwekuru athithitie bute gukura kwa mukuru we gutengerigeria kiama kithimvika ni kwenda thingata mpara kwi mantu kwenda meya rukirwa na arua na mandiko yakauga Elisha arera mwekuru uju ukagia kana gakaizi liria twaria mantu yake kana kaizi kuonania nari na into lakini atari na mtu okurithi into biawe nari na into nari na bangi lakini atari mwana wa kaizi na bibilia kauga atiri Elisha arabekeria mugambo jwa kitharimo nuntu mwekuru na mugitirite mantu ya mega mathithia ya mwekuru uju zaratwika yarugura murahango jwako mwekuru uju kugia kana kaizi na mwekuru uju ararigara muno na atia mto Murungu amwira aramwira tigo mpairia ndumbe mwathani au kinyani kinyete mtiombogi kana kaizi lakini Elisha nuntu ari ndumbe mwathani ararunga mapointine wati ukagia kana gakaizi na bibilia kauga na kagita kaukinya mwekuru ria arakamata aragia au aragia kana gakaizi mutegeri wa Wero TV ndienda kuga weka pure mtu athithagia ibutuma point ya mbere ukagia intobiria utenabio intopio kwenda 2024 ita na mbere kuthithia mantu ya mega kinyoke akwe kwe mtu othithirie mantu ya mega aragucokeria nuntu bubui ugakua nkoro bibilia iriuga twarega gukua nkoro tugaketha na mwekuru uju kinya ukamata atadhari au geu atadharirie nyomba ya Elisha endere okaro aria akirijaga
na kenyunya na mwekurure araciara kana gaka yeje ninkwendo nthikira tutania mwanka rugono ruthira Biblia kauga Elisha mwekuru uria au yakana gaka yeje na karamberia gwitaita kidogo na ntukwe mwekana gaka yeje karauma au kareta kirithe mndene na rethe bari mndene na ndumba ciawe na mandiko ya kauga othoma onera kuthome ya kauga atiri na kana karia karambiria kwajwo ni mutwe nethe kana kaware ara mtongu atiri jukia kana gaka wikirie nyina nuntu igakurua igakwajwa na ria kana kare kirwo kiri nyina Biblia kwa kara nyina arakagwata arakagweteka ibierone kawe karajwa karakua. Bwana Yesu asifiwe. Ndenda kuga kintu kiria giciaragwa ni kuthithia mantu Jamega kinyanto bagerio kiuraga kinyankoma agerio kiuraga kinyage akaraya yakwe ikariuka. Bwana Yesu asifiwe. Kana karagara akua na gaukua mwekurure arakayukia aragaikia kanyombe no karia kana kanyomba karia akirite Elisha. Biblia rugwa arakamamia gitandene kya Elisha kana karega gukua mwekuru atagaikirie mosari mwekuru atagaikirie sibitari mwekuru ataringira thimu atinyatera mwekuru owe atera mukuru owe kana gagukua mwekuru uju arayukia kana mpara gute muntu kinya era arakayukia areta arageka arakamamia gitandene kiandumbe mwathani kiria akite na mbesa ciawe aracoka arata mndene ke mukurowe aramuna mpando mbe muna ntigirie mwe ni kwenda gwita kuona ndumba ya mwathani aterire kinya mukurowe mwana gukua na atararamikire muno mukuro aramuria ni ata weta kuona mtu mwathani na tie ntuko sabato ni ata weta kuona mtu Murungu na tie muiso jwa mweri lakini mwekorora aramwira ni nkuigwa gwito muona na mwekorora ukiantigiri arera ndumba yawe ndienda wita na rwiro mwanka kalimareri weta no tunkwenda gwita kuona Elisha na riria Elisha onere mwekorora aikuraja aratuma ndumbe wenge yasi aramuria murie no mwega murie mukuru we no mwega murie mwana no mwega na mwekorora asokia Mantu ne Jamega kinyakethira mna mamitie mwana omuku atite mwana omuku nyomba arita kera geasi mwana no mwega na riria kinyire kere Elisha Biblia kauga aramama maguru ne ya Elisha na Elisha aradugani arera geasi kuri muntu bukarikirite mwekuru ucu boboye rende Murungu nambithite jukero turoro haku wete mwanka nja ya mwekuru ucu umurekire kana kauruturo na kakariuka. Biblia kauga mwekuru yarera Elisha atiri ntegutiga dienda tuita na ugwe aramuria kanda akurombete kana ugwe Elisha na nditu kuonia mind ya mwekuru uju irambirio sinsia arambiria kuraramika na arambiria ati kuraramika mwe untendaga kana niwe wampere kana ndenda kuga lirio kathithia mantu Jamega kinya mantu yakarika yo moy. Don't complain. When you complain, you complicate things. Mwekoroju arambiria kuraramika lakini ngoshokera mwathani nkatho nuntu weka pura bwawe nuntu bwa karikite ibuombire kuthithia mantu ya manene ndene oturo bwawe. Biblia riuga nawe Elisha arathingata mwekoroju mwanka areta kwawe araitia ngoro bene ria mwekuru ria mwakirite na arethira mwana amamitwo na akwite. Biblia riuga Elisha ararira Murungu muno na ararombera kana arathithia mantu ya Murungu amurite athithie na mwiri wa kana karea juragwata muthutira na kana karariuka. Bwana Yesu asifiwe. Kwi mtu ontegete rukirirwa na harua aringiri biama bikwite kwi mantu jawe yakwite biashara yawe ni kwite ukeja kwithira kikuri wego othithia ndiuga tando mbe mwathani rukirirwa na harua wega bu othithirie buroto makiama kikakarika buroto makiama kikathithika buroto mirango eminene ikagaruka kiuge kwite kiroriukua nikia moyega jaria othithirie gintu kiria kikiomba kuthuma kiama kiringika ni wega bwaku ni wega bwiko thithite mwaka jo ni wega bwiko thithira muntu ndeno turo bwaku na kinyata akwira ni bwega.
Bibilia kauga mwekuru uria kana kawe karariuka kana weka kuriuka Elisha aramwira yukia arangas ita mwekuru uyu ejere mutano we. Bwana Yesu asifiwe. Ndenda kuga kintu kiria kisiari ni kuthithwa mantu Jamega kinya gikakua igikiriukaga na inkona mwaka jo kwi mantu biashara jo ikwite ikariuka kwi mtu othithirie kinya mtu wa mantu Jamega na ateroni bwega binene maukuja mwathani zare andikaga na andikite mawega jaku na mawega jaku za kurugurira mirango hii minene dene uturo bwaku dene njaye mwekuru musunemi atathithie kamiti ya kuthuranira gikuo uria mwana wakathikwa kinya wendiuga unturuthie mantu Jamega mwaka jwa 2024 guti kamiti ya karagwaku babanga ni orokathika mwana oku nuntu kwi wega uthithietie guti kamiti ya karagwaku iguchangira untu nwajitwe nuntu kwi wega uthithitwe ni kuigwa sauti mwathani imbira kwi muntu uthithite mantu Jamega na kinya thai na mami gitandene ungi na mami sibitari ndienda kuga narwa kwi tariki 21 ntukwe 21 mwaka jwa 2024 leka wega bwaku butume ore leka wega bwaku butume mirango minene iruke toria mwekuru aririre bukai naracoka aragwirwa ndiuga riria muntu agitite mantu Jamega kinyokarira mwathani nareta kugwirwa kinya kwagia mundu kwi weru bwijaga ndiuga 2024 leka weru bwa mwathani bukumurikire leka wega bwa mwathani bukumurikire 2024 katika jina la Yesu Kristo. Murungu uri ikanire mwekuru musude Biblia is the same today tomorrow and forever. Murungu atigarukaga Murungu atesensagia Biblia agitire miaka ngirine ngoruke ngirije kurokete kinya na haruana wagite Biblia agitire mwekuru musuneni kinya ugwa no akugitire kundenda kuga atire leka wega buro kathithia bwithire ibu akinya bwithire ibu you are stepping stone egwita revone iwingi so point iwingi liria mtu agitite mantu Jamega Murungu atirekaga acokerwa ni nthao wega bwaku buroka agita mwaka jo butituma ucokerwa ni nthao kinya ugwitaga ngugi kinya ki mtu ukwandikite mugitire mantu Jamega litango gina nkoro emwe wega bugu kuthithia bwatuma Murungu akwenga ugie kuyi nene bere Murungu akwaga into gyaku no mwanka akuthimena into bya bangi so ubisine uri ni hata wara irianto au itango ili asibitaro ndaktari how do you take care of others bibye mwathani ya athima na Murungu na nkoro ya mtu so ndenda kuga na harwa lekare witaga ngugi ukethiro mtu kisirani ukethiro mtu onkoro embi menye Murungu kwete opportunity kuthithia mantu Jamega na rira Murungu akwenda kutharima mtu wonde kambo muthima omba kuthithia mantu Jamega omba kuriyo thuku no thuku omba kwariria antu buye mwekuru ucu ni kathithirie mantu Jamega kenda kama kiombo thithika so ndenda kuga riria ukathithia muntu bwega Murungu agakwangura maithori na ndiuga itomakania uririte miaka igana itio makania antu bakutharawite atia ke endelea kuthithia mantu Jamega nwe Murungu rote serairwa akwangura maithori so this morning ni nkuga rito ni rya Yesu mwathani urotura kinyana kenya Murungu rote garukaga Murungu ro kwiji nkuruke antu Murungu ro wombire ituri bionde bya ndiguru Murungu ro amathugani yatiomba kumenyeka aro kwangura maithori ntuko ena harua rito ni Yesu Kristo untu bunge burabukarika mtu athithia mantu Jamega Murungu na kuriaga marija Murungu tumwe na marija antu je bandiguru no uringe kibarua kwa mtu gwa kinyogo rwakagaruka jwa kinyamori jwa mwiso mweri aguswira mothuku kendombo kugita mbesa iri ara kwandikite uni mwanadamu Murungu atikario Murungu akeya kuga akuria kinyanto bakathiu bageka miti ero chafu kinyanto bakathithia atia agakuria
So ndenda kuga reka wega bwaku butume Murungu akurie. Kwe mtu Bibilia ne wetagwa Mordekai. Mordekai aren't just a watchman. He was just a night guard. Mtu askari wa rungu. Akaraga mwirigi jwa Paris emunene. Na agetaga ngugiwe na nkoro yonthe. Na Bibilia kwa ntuku imwara wantu baibangera munene mantu ya mai. Na arahata arera munene. Na munene mantu ya arandikwa yukurerea murikana. Na ntuku imwakinya. Murungu araya munene toro. Na Bibilia kauga atiri. Mwanka areta kuthoma yuku ria murikana. Yuku ria andikwa mantu. Na Bibilia kauga araethira antu kuandiki Mordekai na umburie siri imwe akenda akuragwa. Na Bibilia kauga na munene aria kwi untu mtu athithirwa. Na Bibilia kauga ote wathithiritwe na kagita kau nikio nawe aria kwambire kuthithia akubanga kuraga Mordekai nuntu ari Muyahudi. Lakini Bibilia wega bwa Mordekai buratuma mantu jao yaragaruka araitithwa ngarine munene arekirwa mbete arekirwa ngucio nene nuntu bwa wega bwawe itumukanie kinyaga we ngugie kuthambia nyomba kinyaga we ngugie watchman. Fanya kazi yako na roho yote. Kuna Mungu ambaye anakujua. Kwe Murungu rawita mtu from 0 amwikia 1 amwikia 3 mwanka amwikia 10. Uyo ndiye Mungu na kuletea asubuhi ya leo. Wacha huyu Mungu alikumbuka Mordekai. Akurikane mwaka jua 2024. Leko kamata antu. Leka kukamata antu. Leka kuirelia. Leka mwathani akuririe. Ukamatete antu mwanka wajwe mirimu emi. Ki mwanka pressure ya itia. Mwanka sukari na mayeka what have you. Nuntu woka matananto. Kwe mwini umowini tauga Yesu ni bebe. Deko kamata anto. Anto kamata antore. Utetikania mwa Yesu ukamata. Yesu ni wewe na anseku. Deko kamata anto. Kinyari ria aman. Abanga gusuria Mordekai. Bibilia ruga. Mordekai atanogana na Haman. Nuntu neje Murungu ni wo Murungu uri anaga. Duga reka Murungu uyu wa Israeli. Reka Murungu uri ikarire Mordekai. Reka Murungu uri ikarire mwekoro Sunemi. Akurikane rukirirwa na harua na Mantu yakagira. Untubunge wega bwaku baitenge kuthithia wega. Wega bure mtu athithagia. Wega bure mtu athithagia ni stepping stone wita to the next level. Ni higa withero ikambereku kendo kinya uthongutha wita atue wingi toria witete gukuna roje ruyotene ni muruka ya yigo kagera gatigati ogera gatatu kinya yiga unaruka pande ile igini. So wega bure mtu wonde athithagia ni higa withero ikambereku ro kinya kenda umbothongutha side ye wingi so gakua nkoro thithia wega na mantu ja manene zakareka. Dene Bibilia anto abanje wathie mantu ja mega. Kinyanju Yusufu akwendwo ni ataona ngina bila bezile kuruguswabia kulala Misri akulipisa kisasi. Sinda yako kile kimekuzuiria kutopata baraka ni kulipisa kisasi. Samea ndugu yako, samea ndanda yako, bukuruira nyunda bukunoga noto utethionge bweka magamba kotini angatwerirwa angatwagitirwe diuga mwaka jojwa 2024 nekereni mwathani igamba rienu lekereni mwathani urito bwenu akuruire agutethie nuntu niwomba aki ugutethia. So ndenda kuga rukirwa na haru atiri wega buri okathithia mwaka jo bwa kuruga mirango eminene biwo kwenda thithia wega imwana ikumba kuria school fee mwaka jo no wejire gwaku kinyara kuromba gintura mwata diuga Mungu akupe neema ya kutenda mazuri mwaka wa 2024. Na ukitenda mazuri hakuna shaka yoyote Mungu atakubariki. Ndenda kuthira nkiuga atiri leka Murungu otugibunde urio rikana mawega nyanto alikane wega bwaku tora alikane wega bwa Ezekia kura oku agakua imawega jawe alikanirie Murungu
mwekuru wetagwa Ndokas agukua ekoro ntigwa bezire kuna mbere y'abatuga Murungu ryokia mwekuru Ndokas nuntu wa mawega yaku 2024 zara atoma araika beguru bakandamana bakauga wowe nobati kutharimwa kwina araika bakara iguru kenda batwariria wega bwaku burothithitie burotuma maraika araika beguru bakarikania Murungu nobati kutharimwa na kitharimo gikethia kiriru yaku duga mwathani akutharime mwathani akugitire mantu ya manene retite kuthithia mantu ya mega kuthithia mantu ya mega nuntu bobo muno kuthithia mantu ya mega tira isi ututhuganagia lakini Mungu akupe neema ya kutenda mazuri ili mambo yako yakawe sawa sawa katika jina la Yesu Kristo. Nataka kumalizia nikisema Mungu akusaidie. Ni Mungu tutethai akusaidie kutenda mazuri mwaka wa 2024. Kinyaba uro kamatite bekendi ambire kuthithia mantu ya mega Yesu aruga mtu akuringa ruthiaru mweruthiaru rungiaringe ni jambo ngumu lakini ukipita wa mtihani kuna milango ya baraka itafunguka. So nduga mwathani akutharime dauga bita wa Pastor James MWIRIGI KIRUNG'A Living Waters KIRUNG'A iri go down hapa Meru Town okinye Flyube ni yandhi niyo kanisa yetu iri ndiwa. Mungu akubariki ninapokuombea bere turomba makwithira otionoki omba kwithira kuri antu kamatite omba kwithira uriuga ntike kwe mtu kinyote kethaia nataka ukuombea neema ya kutenda mazuri nundu kethira otithithia mawega kwe mirango itiruguka lakini othithia mawega mirango itharimo yaruga so nataka ni kuromba ucokerie romba ri nyume kwa igwa mwathani ndikwiya mbereku ndikira meye yakwa nere mari yakwa baba ndaromba na harwa nkuruki mwaka juu mweru wa 2024 mpa grace ya kuthithia mantu ya mega mwathani ntethia gwika bonde nthiguru baria ntaketha yanka ntethia kubakethia baria ntenda kuona ntethia kubona mwathani ntethia kuthithia mantu ya mega baria bonde bandithukia mwathani ntethia kubarekera no wangure itwa riakwa ndene yukura giku mwathani ntethia na ngaucokeria nkatho bitikiria nkurombera njire nkwi baba wotura Kenya na Kenya gwe mwathani utharimanaga gwe mwathani uje nkoro mtu wonde gwe mwathani ukairia nkya kuma tirine uaciokiria aria na nene toria baba olikanire mwekoro musuneni nyuma ya kugwata ndombe kuogeni nyuma ya gutuga ndombe kwa mantu ya mega diuga mwaro baba untegerete diuga mutano baba untegete mbere tuthiria mwaka wa 2020 mbere tuthiria mweri jojo mbere kamurikane mwathani kamurie uwo kwenda ngugi kamunenkere uwo ajitwe kamurie mwathani unikite nkoro kamwikirenya tontu ni gwake mwathani omba kugitira mtu mantu ya mega rugatire baba leka wega bwaku no tugi bwaku burothingatana na mtu wonde urothie mtu ya mega baba ndagwa kitharimo na wega bwaku burokarane mtu wonde ali kwa jina la Yesu tunaomba na hata na kuamini tuende tuge amen. Shalom, shalom, shalom. Mungu akubariki. Amen.